Prošetali smo ulicama Pakraca i pitali građane što misle o najavi Europske komisije za partnerstvo, koja najavljuje da će sa 2000 eura poticati bračne parove koji se odluče na rastavu. Kako to komentirate? Ovako. Pa dogovorit ćemo se o tome. Kako vi to komentirate? Katastrofa. Je li to neka ozbiljna informacija ili? Ne znam šta da vam kažem, mislim da to uništava temelje društva, katastrofa. Moje mišljenje je moje mišljenje, a mišljenje od onih koji to rade, to je opet njihovo mišljenje. Pa ja svoju ženu ne bi ostavio, ni za 20.000 eura. Koliko ste rekli? 2000 eura po osobi. Ma ne vjerujem. Ja ne bi. Koliko god da ne znam, da nemam, da sam gladan, kako se kaže, ne bi. Pa, dobro, jer rastaju se i bez 2000. Nekad je ovdje bio brak, poštenje i sve ono što se poštivalo i obitelj je bila glavna. Mislim da trebamo poticati možda demografiju u drugom pravcu, da usmjeravati ljude na normalne odnose, definitivno, da se slažem da hrpa odnosa ne štima. Mislim da se ta sredstva mogu uložiti puno bolje. Ja nakon 44 godine braka, pa ne podržavam, to nije stimulativno. Ne znam šta da kažem. Kako to komentiraš? Bože dragi, eto, to je moj komentar. To je Evropa. Ne znam o tome uopće. Zašto se rastane? I dobiješ pare. Za 2000 eura, jel da se rastane? Pa mislim da to nije razlog za rastav. U biti možda nekima bude. Rastanu se pa nastave živjeti zajedno. Bezvezna ideja, totalno bezvezna. Uopće mi se ne sviđa. Ja sam za brak. A ne, nisam za to. Ok, nisam za to. Da pokušaju ako se moraju rastati, nek se rastanu, ali baš bolje da očuvaju brak, da daju nešto novaca, da pokušaju spasiti brak ko može. Ako se ne ide, onda ne ide. To je moj odgovor. Mislim da će se neko rastati za 2000 eura, ne znam. Pa dobro, ja osobno se ne bi rastala za neke novce, ne znam. Vjerovatno ima i takvih ljudi. Pa ne perfektiram to baš. Oni plaćaju da se rastanu ljudi. Jebi ga, ne znam, ja sam star čovjek u tome, nemam više iskustva toliko. Čuj, korisno je dodati i ako će se rastati i sastati. Ako se može dobiti 2000. Da. Katastrofično za društvo i inače su oni izvor zla i oni će ovaj svijet uništiti s takvim i sličnim potezima. Na prvu mi ona ne zvuči stvarno. Evo, mislim da je riječ o nekakvoj šali. U pravu ste. Ovo je bila naša prvoaprilska šala. Iako u kojem smjeru ide ovaj svijet, ne bi čudilo da u skoroj budućnosti ova šala i postane istina. A dok se to ne dogodi, čuvajte svoje obitelji ako ih još uvijek imate. Jer kako god da bude, čvrsta obitelj je uvijek bila i bit će temelj čvrstog društva.